Okuraburwa oku nukwijaho bwa nyuma yo kushangangu obwa hati embuga z'amateeka niziteganisibwa omwijurano gurukuretwa okushangangu buri mushango ogurukwija aha polisi batakabandize kugushijuma bagwohereza omukoti eki Dr. Livingstone Sewanyana owa Foundation for Human Rights Initiative FHRI yashoborera ngu kiine kwemerera kubano abavunanyizibwa kunoonyereza emisango kuwaaba emisango n'okulaba nti abantu babonerezebwa basobola okusunsula emisango gino tusobole okukendeeza ku buzzi bw'emisango. Omusomo ogumu gwe babadde basomesa gwa ku divertinga cases eziri minor petty cases nga omuntu bamukubye oluyi. Dr. Livingstone nagira ngu habaho enkwatagana y'ebitongole ekizibe ekyo nikiba kyashoromerwa omubazi obutategeragana okumalibwawo wano omutendera guno mu bantu ate ng'ekyo kikiririzibwa ddala ne ssemateeka bw'otunuulira ssemateeka awa enkizo ebitongole bino okutwala emisango egimu mu kooti. Okurugerwa hari SSP Godfrey Achiria omushomo ogu tugukomere aha kucendeeza omwijurano gw'emishango omu mbuga z'amateeka kureka nigwija kuyamba aha kwongera engesho obukugu n'okucendeeza enguzi omuri polisi. Nkakasa nti abasirikale emirimu gyabwe kijja kubayamba kufasobola nga bakola emirimu gyabwe okubeera professional. 2 okubeera ne customer care. 3 integrity okubeera ne mu Luganda bankiyita ntya okukola emirimu nga tewali corruption. Ahano Dr. Livingstone ashoboroire ahanchi batandikire na polisi aho barukwija kuza omu district ya Bushenyi Mitoma Rubirizi hamwe n'ezindi atyo RPC Achiria akashaba ko etakoma aha polisi yonka kureka hamwe n'abebembezi. Emisomo gino gye tutandise naddala nga tutandika ne polisi mu kitundu kino kigendererwa kyagyo kwe kulaba nti tukwatagana ng'ebitongole bikwatagana. Mbebaza nnyo okutegeka kubanga si buli omu nti asobola okuteekawo funding n'asomesa naye mbebaza nnyo era nsaba nti beyongere okuleeta n'abantu abalala okubasomesa nga ba local leaders. Abeetabira omushomo ogu boona baheereza certificate okuhamya obukugu obubafunire. Gasha kwa Gerald Tugume omuri Shema aha bwa Tayari West.